basabi isipho sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi isipho sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda-ke bakithi njenganenjwayelo ukuthi nginamukele ngithi nginani phakathi kwaleli khaya. Nihlale phansi ninethezeke, wonke umuntu wamukelekile bakithi. Ngeke ngithi nje ngenani nikhululeke bakithi, nanokuthi-ke futhi bakithi uma ngithi akungene wonke umuntu ahlale phansi anethezeke, ngisuke nginethemba lokuthi uma kukhona ividiyo sithe sayiqopha kusuke kukhona lowo muntu osuke ezosizakala ngaleso sikhathi. Ngiphinde-ke bakithi nginikhumbule ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, niphinde futhi ni-like, ebese nithena kona ama-notifications ukuze phela njalo uma ngabe kukhona ividiyo bakithi esithe nathi sayiqopha izokwazi ukuthi nawe besisheshe ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje-ke bakithi ngeke ngathi angiphinde ngivele, ngeke ngathi angiphinde ngibuye kade sigcinene. Okay, namhlanje-ke sizokhuluma futhi ngendaba enkulu-ke bakithi, sizokhuluma ngendaba yedlozi. Kodwa manje usuthola ukuthi sekukhona izinkinga. Mangabe ngikhuluma ngokuthi sekukhona izinkinga, ngifuna ukuye kutheni idlozi noma abantu abadala kuyenzeka bajike sebeba isichitho phezu kwempilo yakho noma ezintweni zakho. Uthole izinto kwesinye isikhathi sezingasahambi kahle, kodwa manje kuvela ukuthi kukhona isichitho, kodwa manje uthola ukuthi akungeve ngoba kukhona isandla somuntu kwesinye isikhathi, noma kwesinye isikhathi kuyenzeka sibe khona ngasedlozini, kodwa futhi kuyenzeka ukuthola ukuthi asikho isandla somuntu, kodwa manje isichitho esabantu abadala. Cabanga ukuthi kuyezwakala mangabe ngibeka ndlela kuhlezi kunomuntu osukugadla kwesinye isikhathi uma ngabe uthola ukuthi khona isichitho esisuke sikhona. Okokuqala indlela engizoyichaza ngayo ukuthola ukuthi khona umuntu okokuqala nje okuthi kunenkinga yokhuphe, ukuthi lento sekuyinto ejwayelekile nevamise ukutholakala kwesinye isikhathi. Uthola ukuthi umuntu nje unenkinga yokhuphe, athi mina ngiyagquma, athi mina ngenza yonke into, kodwa manje ubukhuphe apheli kumina lokhu kungihambe njalo. Kwesinye isikhathi kufunakala wazi ukuthi kwesinye isikhathi idlozi liyakwazi ukuthi liqhamukiswe ubukhuphe kuwena, kube ngazi ukuthi manje isichitho, kanti akekho umuntu osuke kushayile ngaleso sikhathi. So nje ngifuna ukuye kutheni isichitho sedlozi bakithi engazi ukuthi singasiqaphela ngoba kwesinye isikhathi siyinkinga. Uthi ulapha into kanti awulaphi into okuyiyona yona. Angithi yabona ugcina usuzilapha wena kanti into ikubantu abadala njenganabo lokho kwesinye isikhathi umuntu uhlushwa ukhuphe, kanti manje uthola ukuthi lana lisuka lapha kubantu abadala akungeve ngoba isuke edlozini. Kwesinye isikhathi-ke mengabe idlozi kwesinye isikhathi uthola ukuthi kukhona isichitho kulona liqhathe ngisho nanabantu bakithi. Uthola ukuthi wena uzozwana namuntu, uthola ukuthi wena uxabana nabantu, wena akekho umuntu uzwana naye isikhashana bese kusuka umsindo, bese kusuke lowo qhifu umuntu ugcina ungasathandeki. Uthola ukuthi uzongathandeki kubantu nje, akupheleli kubantu kwesinye isikhathi bangaphandle. Uthola ukuthi ngisho ekhaya, angithi yabona uthola ukuthi wena nje khona inkinga ekhona ngisho ekhaya, uzuxabane ngisho kwesinye isikhathi ngisho nanomzali azathi omunye kwesinye isikhathi mina ngazi ukuthi konakalani phakathi kwami noma asive singazwana. Angithi yabona khona isichitho kwesinye isikhathi esinjalo, kanti kusuke kuyisichitho sedlozi kwesinye isikhathi. Mhlawumbe kwesinye isikhathi awuzwani nje wena nomzali wakho nomama wakho, naye vele ungumuntu onabantu abadala kwesinye isikhathi. Manje njengoba enabantu abadala kunezinto azibalekela wangazilungisa, nawe ngakho umuntu othwele nawe unabantu abadala. Angithi yabona ukuthi kukhona isichitho vele, ukuthi khona inkinga vele kuwena, khona inkinga naye kuyena. Anizushayisana kwesinye isikhathi uma ngabe vele kunjalo, kodwa isichitho sedlozi bakithi siyenzeka futhi siyinto ekhona ukuthi idlozi likwenza ukuthi ungafuni omuntu, likwenza ukuthi ungathandeki.
isizathu sokuthi senze zonke lezo zinto eseyizovela njenganesichitho noma ezibuka njenganesichitho kuwena ingoba kwesikhathi uthola ukuthi njenganomuntu osuku nabantu abadala khona izinto abasuke bezifuna basuke bedinga ukunakwa basuke kwesikhathi bedinga attention yakho badinga ukuthi kube khona izinto wena okufunakala udlule kuzona ukuze bizokwazi ukuthi ithongo lakho lihlambuleke noma bezokwazi ukuthi izinto zakho zilunge kodwa ukuze uzokwazi ukubanaka funakala babhedise izinto zakho funakala bakuxabanise nabantu funakala basuse wonke umuntu kuwena funa mawufika kubantu kube ngathi wena uyanuka kanti cha ilona idlozi lakho lisuke lenza ngamabomu angithi yabona kwesinye isikhathi kuyenze uzithole usuphupha ngisho amaphupho ke kwesinye isikhathi afana njenganawo lawa ezichitho uthi uzowaphupha amakaka uzosiphupha mhlawumbe izibungu angithi yabona lezi zinto ezikhomba ucha kusuke kukhona into errong bakithi uthi mhlambe na usuku umuzame usho cha ngiphupha into ekithi mhlambe uye kumuntu wesintu ebese zama ekunikeza izinto zokuthi cha asuswe lesi sichitho noma awukwazi awuzanye ukuthi ulashwe lesi sichitho esuke zivela kuwena ngaleso sikhathi kanti isichitho kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi wena sithi ke sithi Sedlozi kwesinye isikhathi kanti sifakwe ekhaya egcekeni akithi ngiyabona into esichitho ukuthi ihlukene kaningi bakithi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uthole ukuthi kuyasichitho leso sikhona impela kuwena uyazama ukusilapha kwesinye isikhathi kodwa singalapheki ngoba kwesinye isikhathi isichitho senze njani sifakwe egcekeni ekhaya masifakwe egcekeni ekhaya sesiyinsila yenu kwesinye isikhathi njengoba sesiyinsila yenu leso sichitho sigcina sesigqilaza ngisho simo sabantu abadala ekhaya kwabona kwesinye isikhathi bantu noma basukuma nalezi zichitho besondela kunina manje wena mozothatha umuntu wesinye isikhathi noma uthathe leso sosi noma uthathe lokho okuthiwa kuzokusiza ngaleso sikhathi ukulapha mhlawumbe ubone izinsukwana zidlule mhlawumbe emva kwa 2 days ubone ziright emva kwalapho kube ngathi lento iyabuya ngoba akulashiwe into okuyiyona yona angithi yabona nawe usuke uthi ukuba nawe kwesikhathi nawe usuke ungazi cha ngilapha ngoba ngisibonile isichitho ngisiphuphile okusho ukuthi sifakwe kumina kanti cha kwesinye isikhathi indaba iyakwazi ukuthi umuntu afake isichitho egcekeni ekhaya masifakwe egcekeni ekhaya isichitho wena uzoqhuma kodwa ufani ngoba manje sesivele saphenduka insila ngoba manje igceke liyinsila yenu sesigqilaza ngisho abantu abadala lesilokulelesi okusuka manje sekufunakala ukuthi wena ulashwe igceke ukhishwe lesasichitho noma kubulawe lesasichitho kuma kulashwa abantu abaphilayo akuthi yabona indaba la isuke khona indaba yesichitho bakithi ngifuna ukubuyela ekutheni indaba yesichitho Sedlozi sikhona kodwa isikhathi esiningi abantu abadala abantu bakho basuke befuna ukunakwa bayazenza izinto ezingalungile kuwena ngamabomu ngenhloso yokuthi khona izinto abasuke bezidinga kuwena bakubhedisele uthi usathola emsebenzi ungahlali emsebenzini ubudlelwane bakho bubhedi uma ngabe kukhona into enhle engazi ukuthi iyanyakaza uthola ukuthi manje bayakununusela ngezinto ube ngathi iyanyakaza maqede bese ubona izinto zakho ube ngathi ziyashabalala isichitho Sedlozi abantu abadala benze njalo bavele bakusithe nalapho kwesinye isikhathi ekungamelanga bakusithe khona benza ngamabomu angithi yabona uzubona ukuthi mina izinto zami nje ziyabheda okusho ukuthi khona umuntu oganga ngami khona lo muntu obhizi ongichithayo owenza izinto ezingalungile kanti akekho indaba nje kubantu abadala bakithi manje sebefana nesichitho phezulu kwakho angithi yabona ngaleso sikhathi okay sidluleke lapho kwesinye isikhathi ke kuyenzeka sithi noma sikhulume ngesichitho Sedlozi kodwa uthola ukuthi ngempela khona ukuganga okube khona kubantu abadala futhi angithi yabona ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyakwazi ukuthi aphendule idlozi meliphendula aliphendule ngendlela ukuthi afuna ukuthi lize kabi kuwena umuntu mephendula idlozi efuna ukuthi lize kabi kuwena lisuke selifana nesichitho idlozi ngaleso sikhathi noma abantu abadala ngoba into asuke sebezoyenza kuwena sebezokona phela sebezobhidliza ngoba vele inhloso yomuntu osuke enza leyo nto usuke efuna ukuthi vele idlozi noma abantu abadala bezobhidlizela konke la usuke wena uthinta khona bengabe uyasebenza ubona umsebenzi uphela ubudlelwane buphele ungathandi ukuqhatha nabantu kwesinsikhathi kanti indaba kuphendulwe abantu abadala angithi yabona ukuthi manje kuyahlukana kuyenzeka idlozi libe isichitho kuwena
maliba isichitho wena kodwa akungeve ukhona umuntu osuke egange ngawe kodwa ukuthi bona abantu abadala vele balwa nawe noma benza ngamabomu babhedisa izinto zakho sebefana nesichitho wena ngenxa yokuthi khona izinto abayifunayo kuwena kodwa futhi sikhumbule ukuthi kufike kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi idlozi seliyisichitho kuwena kodwa liyisichitho nje ngokuthi vele ugangwe ngalo angithi yabona uthole ukuthi manje ugangwe ngabantu wena bakwembethe bafaka isichitho ngendlela ukuthi baphendulwa angithi manje cha akebeze kabi kuwena abantu bayayenza ngake leyo nto idlozi lize kabi kuwena idlozi bese libutha izinto ezingalungile lizilethe kuwena liqhathe nabantu kusondele konke okubi okungalungile kuwena angithi manje wena uphendukelwe ilabantu ekumele ngabe balungisa izinto noma labantu ekumele ngabe wena bayakuvikela kodwa manje sokuyibona sebephenduke bayisitha sakho manje bona sebephenduke sebelwa nawe abantu bayayenza leyo nto bakithi so ngifise ngazi ukuthi into enjenganalo kwesinye isikhathi esingazi ukuthi singayibhekisisa esingathi singayibhekisisa ngempela ngoba kusuke sekuphoqa ukuthi noma ngabe kwesinye isikhathi wena ungageza kangakanani noma mhlawumbe ukithi ungaqhuma ugeze kangakanani usebenzisa imithi ezolapha wena kwesinye isikhathi awusizakali bakithi uzusho ukuthi mina kade ngangesikhipha lesi sichitho kade ngangenza ukuthi kodwa manje kuba isinesho isikashana bese kuyabuya kanti indaba kubantu abadala kanti kugangwe ngabantu abadala noma ibona nqobo benza ngamabomu bakubhedisela izinto ngenxa yokuthi banenhloso ezithize kunezinto abazifunayo kuwena lapho kwesinye isikhathi ke suke sekuphoqa nanokuthi mothola ukuthi khona into efakiwe kubantu abadala so sekuphoqa ukuthi manje uqale kugezwe imoya yakho noma uqale kulashwe imoya yakho kukhishwe lezi yachitho noma kulungiswe liyanto esuke yenziwe kubantu abadala kumandeke ugeza wena noma kulungiswa wena ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngizwebeka kanjalo ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe wena uzolapha wena bese kusala laba bantu kufana nokuthi lento osukuyenza isuke isifana neze bakithi manje suke sekuphoqa ukuthi lento esichitho engazi ukuthi ngake uyilandelisise kahle Sedlozi engathi ngakuyijulele kahle uyibheke ukuthi kahle kahle ihamba kanjani ngoba nawe ufakwazi futhi isichitho kuyehlukana bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala indlela engiyibeka ngayo nanokuthi ufisa kwesinye isikhathi bese sibheka nale ndlela leyo uthola ukuthi akekho umuntu osuke egange ngalo idlozi kodwa manje uthola ukuthi yilo kusuka lapho mbheke manje uma ngabe kulibhedisela izinto ukuthi ikephi la kufunakala uthinte khona ukuze abantu abadala bezoye ukuphendukela noma bayeke ukuza kabi kuwena babe babajike sebe bayisichitho wena yini okufunakala uyithinte ilapho sekufunakala ukulalelwe khona noma kubhekisise khona kahle kahle yini laba ifunayo kuwena nakuthi yabona ukuze bezokwazi ukuthi abantu abadala beze kahle kuwena bangajiki sebeyisichitho kuwena kodwa kakhulukazi mangabe futhi uthola ukuthi kukhona into eyenziwe kuwena baphendulwe abantu abadala leyo into efana naleyo ifunakala ukuthi uyisukumele bakithi ungayizibi ngoba isichitho shuthi wena uzama ukusilapha impilo yakho yonke kanti indaba ishiwa edlozini abantu abadala kuphinde futhi kuzobe le ndaba uthola ukuthi mhlawumbe kwesikhathi funakala nisibhekisisa indaba yesichitho ngoba umuntu uyakwazi ukufaka isichitho sifake ekhaya igcine sibe insila yeni nonke ekhaya uhambe wena uzolandela izinto ugqume usithatha khona egcekeni futhi kufane angithi yabona futhi mangabe sinjalo sigcina sesicindezela ngisho abantu abadala niyazi ukuthi phela bakithi futhi ukungcola kakhulu kwedlozi ukungcola kakhulu kwekhaya ugcina sekucindezela ngisho idlozi phakathi kwekhaya kwalona mase libutha zonke lezi zinto kwawo kwesikhathi sesisondela nazo lezo zinto ezingalungile kunina ngicabanga ukuthi izwakale indaba bengizama ukuyichaza namhlanje ngizocela ukuthi ngime lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo sebenzani